دەم باش هونچاوانە ئەز مامۆستا جوانم ڕۆنشێ بیرکاری جارەکە دی ئەمێ ئین مژارە ڕاوەین بیرکاری دا بشتغلن شخوا ما بکارانینێن لەسەر ڕاوەین بیرکاری برن دەستپێکی کۆمکردن و دەرخستن دوورا هەفدان ئەم سەریشتەغلین نهاکێ ئیرۆ ئەمێ لەسەر پارڤەکردنە ڕاوا و پێکهاتەیەن بیرکاریژی بشتغلن ji bo parvekirinê em ê bikin çend beş. Em ê parvekirinê beş bi beş bibin ji bo hêsantir bêj bin. Li vê derê me got em ê ên îro bikaranîna parvekirinê. Ji xwe em dibeşî raveyên bîrkarî. Destpêkê ya yekê parvekirina pêkhateyekê li pêkhateyekê. Parvekirina pêkhata li pêkhateyekê. Cemma em ê ên pêkhateyeke bîrkarî bibin, parvekirinî pêkhateyeka bîrkariyê dî gav bi gav bi mînakê em ê şîrova bikin. Di pêkhateyê bîrkarî li cem me hebin duwazdeh x kab y dan li ser sê x dan y. Wê çi encamê bidê me ji bo parvekirina di pêkhateyên bîrkarî. Em ê qatê li qatê parve bikin û mê sembola li sembola parve bikin. Li gorî got sembol heman bingeh bin, bingehê wa heman bin, y parvekirin y, z parvekirin z, x parvekirin x. Evanê ji bo vanê em ê hêzê wa derxistinî hevdû bikin. Hêz têne derxistin ji bo heman bingeha hêz têne derxistin. Qat li qatê em ê ên duwazdeh li ser sîya. Ev duwazdeh li ser sîya. X kab li ser x dam li cemma. X kab li ser x dam. Ya sîya y dam li ser y. Yek sanî kawê çi encamê bidê me. Me got qat li ser qatê duwazdeh li ser sîya çi qasa? 4. X kab li ser x dam heman bingehin wê hêzê wa çi bin? Êna derxistin. Sê kêmî duayanî yek. Ev x û yek nepêwîst em binivîsênin. Li vê derê jî y dam li ser y di do kêmî yekê bi yekê y hêz yek. Encama wê çi ye? Parvekirina her du pêkhateyên dozdeh x kab y dam li ser sê x dam y. Encamê çi dê me? 4 x y. Mînak kedî jî. Li cem me hebe li cem me hebe 15 x hêz 4 y dam li ser negatif 5 x hêz 3 y hêz 2 yeksan. Me got ji bo parvekirina du pêkhateyên bîrkarî qat li ser qatê û heman bingeh hêzê wa têne derxistin. Qat li ser qatê yanî 15 li ser negatif 50. Tevî hêmaya wê jî li cem me pozitif ser negatif çi ye? Negatif 15 ser 50 çi qasa? 3. X hêz 4 ser x hêz 3 hêzê wa têne derxistin dimînê x hêz yek em lot nivîsênin. Y hêz di do li ser y hêz di do yekê ye. Yan jî hêzê wa têne derxistin do kêmî do 0 y hêz 0 çi qasa? Yeka sê negatif sê x hevdanî yekê negatif sê x a ew jî nehewce em binivîsênin. Ew yek nehewceya em binivîsênin em nanivîsênin. Li vê derê ev pêkhateyekê li ser pêkhateyekê me nas kir. Qat li ser qatê ye û heman bingeh hêzê wa têne derxistin. Ya di duwa em ê ên pir pêkhata li ser pêkhateyekê. Pir pêkhata li ser pêkhateyekê. Ya di duwa pir pêkhata li pêkhateyekê.
پارڤەکردنا پڕ پێک هاتێ لە پێک هاتەیەکی لەوێ دەرێ نەتەنێ پێک هاتەیەکە پڕ پێک هاتەنە دۆ ئەمێ دەست بوا ناکەن ئەمێ دەست بە دوواکەن ji بۆ گۆهێسانترە و دوورا ئەمێ سێ پێک هاتەیە لەسەر پێک هاتەیەکی بن کامی ناکیان ببن جەمە هەبێ 14 x کاپ y هێز 5 کۆمی 10 x دام y هێز 3 لەسەر نگەتیڤ ددۆ x دام y هێز ددۆ یەکسان لەوێ دەرێ جەمە ڕاڤەیەکش دوو پێک هاتەیە دوو پێک هاتە لەسەر پێک هاتەیەکی لەبەر ژی دیسا ئەمێ هەر پێک هاتەیەکی لە حالێ وێ پارڤە بکن لەسەر پێک هاتەیە دو پاراندا هەر پێک هاتەش حالێ خوا تێ پارڤەکردن دو پێک هاتە ناونێ ئەمێ حەقی هەر یەکی جوانە دنێدا و مێ پارڤە بکن لەسەر پارانێ جەمە 14 x هێز 3 y هێز 5 14 x هێز 3 y هێز 5 ئەڤ وێ پارڤەکردنی پارانێ بێ نیگەتیڤ ددۆ x دام y دام پۆزیتیڤ ئەمێ داخن لەوێ دەرێ ji بۆ پێک هاتەیە 10 x دام y کاپ و لەسەر دیسا نیگەتیڤ ددۆ x دام y دام وێ چه ئەنجامێ بدێ نهام هاتن پێک هاتە لەسەر پێک هاتە وەکە ڕەوشایەکی پێک هاتە لەسەر پێک هاتە قات لەسەر قاتێ 14 لەسەر نگەتیڤ دووە پۆزیتیڤ سەر نگەتیڤ نگەتیڤ 14 لەسەر دووە 7 x هێز 3 لەسەر x هێز ددۆ ما x هێز 1 ئەمێ x نویسێنن y هێز 5 لەسەر y دام دمێنێ y هێز چقاسە 5 کێمی دووە 3 ئەڤ پێک هاتە یەکەم پۆزیتیڤ پارڤەی نگەتیڤ ئەمێ نگەتیڤ بنویسێنن پۆزیتیڤ سەر نگەتیڤ نگەتیڤ و 10 لەسەر دووە 5 لەوێ دەرێ x دام لەسەر x دام بیەکەیە y هێز 3 لەسەر y هێز ددۆ بە y هێز یەکەم ئەنجامە پارڤەکردنا دوو پێک هاتەیان لەسەر پێک هاتەیەکی دوو پێک هاتەیە ددێ لەوێ دەرێ هەر پێک هاتەیەکی بتەناوێ و دیساژی لە گۆری گۆ قات پارڤەی قاتێت بێ و سمبۆل پارڤەی سمبۆلێت بێ ئەڤ دوو پێک هاتە ناکێ ئەمێ ئێن میناکێ سێ پێک هاتە ڕاڤایەکە مەزنتر سێ پێک هاتە جەمە هەبن ئەم بێژن 24 x دام y دام جەمە هەبێ کێمکردن 16 x هێز 4 y هێز 5 کۆمی ددووە x هێز 3 y هێز 3 لەسەر 4 x دام y دام وی چه ئەنجامێ بدەیمە لەوێ دەرێ سێ پێک هاتە لەسەر پێک هاتەیەکی پڕ پێک هاتەیە ئەڤنێکی لەسەر پێک هاتەیەکی دیساش خۆمە بوو هەر پێک هاتە حالێ خۆ پارڤە دەبێ لەوێ دەرێ پێک هاتایەکی 24 x دام y دام لەسەر 4 x دام y دام مێ ئێنیایەکی 24 x دام y دام لەسەر 4 x دام y دام کێمی هێمایاوێ مێداخن 16 x هێز 4 y هێز 5 لەسەر ئەف پێک هاتەیە دووە لەسەر پاران 4 x دام y دام کۆمی پێک هاتە سێیەم ددۆ x هێز 3 y هێز 3 ئەڤ ژی پارڤەکردنی پارانێ لەسەر ئەڤ هەر سێ پێک هاتە 4 x دام y دام وی چه ئەنجامێ بدەین
پارڤەکردنە پێکهاتەیەکی لە پێکهاتەیەکی پێکهاتەیەکی لە پێکهاتەیەکی پێکهاتەیەکی لە پێکهاتەیەکی وەکەنهاکی گۆمەناس کرد 24 لەسەر 4 قات لەسەر قاتێ 6 x دام لەسەر x دام بەیەکێ y دام لەسەر y دام ئەو ژی بەیەکێ ئەلێ دەرێ 6 تەنی هەڤدانی یەکێ بەیەکەیە ئەم نانبیسێنن نگەتیڤ سەر پۆزیتیڤ نگەتیڤ 16 سەر 4 x هێز 4 سەر x هێز 2 4 کێمی 2 بە 2 ماجمە x دا دوورە y هێز 5 سەر y هێز 2 5 کێمی 2 نهامەگۆ 3 پۆزیتیڤ سەر پۆزیتیڤ پۆزیتیڤە ئەمێ داخن 2 لەسەر 4 ئەلێ دەرێ هەژمارەکە تام نادێمە پارڤەکردنا 2 لەسەر 4 هەژمارەکە تام نادێمە کەرت دمینێ لێ ئەم تکارن کورت بکن ئەمێ پارەی لەسەر 2 و 4 ژی لەسەر 2 بەرگۆ 2 هەڤەشێ هەری مەزن ئێ پارڤەکەرە ji par û paranî re di do li ser 2 biyekê û 4 li ser 2 bi 2 vê derê jî 2 x hêz 3 niha li ser x hêz 2 mane çend ma 1 x hêz 1 y kab li ser y dam dîsa ma y hêz 1 ev encama parvekirina سێ پێک هاتە ئان پر پێک هاتە لەسەر پێک هاتەیەکێ مەدەستپێکی 24 x دام y دام لەسەر 4 x دام y دام پارڤە کرد دوورە نگەتیڤ 16 x هێز 4 y هێز 5 لەسەر 4 x دام y دام پارڤە کرد دوورە ژی پۆزیتیڤ 2 x کاب y کاب لەسەر 4 x دام y دام ژی مە پارڤە کرد li گۆری هەر پێک هاتەیەکی ژوێ ڕاوێ شحالê xwe me parveyê paran kir. Ev di rewşil cema ê parvekirinê yek jê pêk hate li ser pêk hate ya duwa jê ferahtir got du pêk hate an sê pêk hate bin ya ravayekê li ser pêk hateyeka tenê. Rewşa siya em ê ên li cema pir pêk hate li ser du pêk hate. Pir pêk hate li ser du pêk hate. Em ê ên av rewşa siya sê pir pêk hate li ser du pêk hate. Li vê derê jî em ê mînakê bibin û gav bi gav pêra şîrove bikin ji bo got ev rewş ji me re zelal bê. Li vê derê em dibêjinê de jî parvekirina dirêj. Ev rêbaza parvekirina dirêj e. Ev rêbaza parvekirina dirêj e. Îro karê me geleka lê xweş. Li vê derê em ê mînakê me guhamê bibin û pêra şîrove bikin ka çawa pir pêk hate li ser du pêk hate tê parvekirin. Li cema hevê x kab pir pêk hateya me û di do x dam komî x parvekirin x komî yekê pêk hateya x komî yekê ka çi encamê didê me. Em ê ên dest pêkê di teşeyê parvekirinê de li cema di teşeyê parvekirinê de halo distûn stûnek û xêzeka asûyî di xêzayeka stûnî yeka asûyî li vê derê hejmara got em ê parve bikin em ê x hêz 3 komî 2 x dam komî x em ê parvekin ev nakê em dibêjinê de parve bûyî ye ev na wê parve bê û x komî yekê wê parve kê. Ev parvekira ya di paran da û ya di par da parvebûyî ye. Ew nakê parve dibe li ser ya par. Em ê wanekê rêz bikin di teşeyê parvekirinê de dest bi nenas yê hêzê mezin kin. Pêk hateyê got nenas hêza wî ya herî mezina ji xwe li cem me jî rêzkirîne û li gorî got hêza kêm hêzek jê kêm bê em ê ber biçûk veçin rêzkirineka ber bi paş ve ji mezin heta biçûk
الجور هزين ناس الجور هزا جو كيم بي أمي فعلا هي الجيبي بهيلن دوبرا كومي دو إكس دام الجمع هيا دو إكس دام الجمع هيا دوبرا إكس هزيك بيك هاتا سيم ننا سيوي هزيكا تماما فعلا هي نابرا وادا الفرچه ناوي أفريز كرينا هزا سيم هزا دويم هزا يكم أفناكي چيا پاروا بويا أفناكي پاروا بويا اف پاروا دبي يعني و پاروا كراما يا پارانا دو بيك هاتا اما اكس اف جي ريز كريج مازن بر بچوك فل گور هزا اكس هزيك و دوبرا بيك هاتا نگو هير یا گو نناسته دنینا یکل ویدره اف پاروا کر ام ناس بکن اف پاروا کر تمام الویدره جی امی خیزک یکشینن جبو چه جبو گم انجامی الور بنویسینن و الور چیا انجام ام ناکه الویدره انجام دکا ام بیم پاروا بوی لسر پاروا کر دست بکی گاوا یکم پشتی ریز کرنی اکس هیز سی لسر اکس هیز یک پیک هاتا یکم پشتی ریز کرنی لسر پیک هاتا یکم اکس هیز سی پاروی اکس هیز یک امیل آلی کیش خورا پاروا کن پیک هاتا یکم لسر پیک هاتا یکم اکس کاب لسر اکس چه انجامید دیما پوزیتیو یک لسر پوزیتیو یکی بیکی اکس هیز سی لسر اکس اکس دا یکیش خونان بیسینن و انجامی الویدری مگو انجامنا امی انجام الور نویسینن اکس دا پشتی پاروا کرنه اف گاوا یکم الویدری امی بکرتاسین ویسینن اف پاروا کرن اف پاروا کرن پشتی پاروا کرنه هفدان یاد دو هفدان هفدان ویجا امی انجام خوا هفدانی هر دو پیک هاته یا بکن انجام هفدانی اکس و هفدانی یکیجی اکس کا دام و هفدانی اکس بی و هفدانی یکیجی بی ده هفدانی ده هر دو پیک هاته یا پاروا کرنی یکم سر یکم اکس دام هفدانی اکس هیز یک اکس کا بدیم دوبرا اکس دام هفدانی پوزیتیو یکی امی پوزیتیو نویسینن پوزیتیو هفدانی پوزیتیو پوزیتیوا الور امین ویسین جبو گم هر نپیک هاتا دویم دست پیکی امنان ویسینن جبو کرد کرنی اکس دام هفدانی یکی و اکس دام اولوی داره دوین ویساندنی دا هفدانی انجامه هفدانی الور هیزه همان لبن هف هیزه همان لبن هف اکس دام لبن اکس دام و پیک هاتا گو اکس هیز دو به لبن پیک هاتا اکس هیز دو ها اف لبن هف دو و دوبرا امی درخستنی چکن گاوا سیم درخستن اف سی درخستن می خیزا درخستنی کشینن اولوی داری وکا هفدان و وکا پاروا کرن و درخستنا هجمارج هجمارا گو کم دکی تی کوم کرن هفده جاوی تی کوم کرن به هجمارا گو کم دبی اف وی کم ببی و اف وی کم بکی افناکی تی کوم کرن هفده جاوی تی کوم کرن هفده جا گو کم دکی تی کوم کرن به هجمارا گو کم دبیرا نهاکی یعنی می وی پیک هاته درخن جوی پیک هاته جبولو امه همایوا کوهرین یعنی می وی پر پیک هاته هفدانی نيجاتيف بكن حموكي ودورا ميكم كرنا خوا وكا غوما بريا تشيك الفيدري بوزيتيفا وهمايا وايجو هارتن وبي نيجاتيف الفيدري جي بوزيتيف وهمايا وايجو هارتن وبي نيجاتيف ام بيك هاتي خوا هر يك جوانا هفداني نيجاتيف دكن ودورا ميكم كرني تشيك نهاكي كوم كرن اكس كاب ونيجاتيف اكس كاب بهفدورا دو بيك هاتي هفدجن وبهفدورا بنا شخاصه انجاماوا صفر ده هر دم پیک هاتا یکم ده درخستنه ده انجاماوی ده بیصف الوی دارید دو اکس دام کم کرن اکس دام یا مزن ده همایه نوا که هفن کم یا بچوک ما یک و همایه یا مزن پوزیتیوه پوزیتیو یک امنان بیسینن اکس دام
دو پێک هاتێ وەکە هەبن لێ دەرێ ئەم وا کۆم دەکەن مالجەمە یەک ئێکس دا و پێک هاتە دوو ئەمێ داخن ئێکس هێزیەکە جهدت پەیرە ڤالاهینینە لێ دەرێ ئێکس هێزیە کۆمی ئێکس ئەv پێک هاتە یەکەم مەبداوی کرد لێ دەرێ ئەمێ هەمان گاوا وێجا دووبارەکە دی سەرێزگرینە لەبەر ئەم هەژمارەی دی ئەم پێک هاتێ دی دادخن وەکە پارڤەکردنە هەژمارە ئەم هەژمارە دوو دادخن لێ دەرێ ئەم پێک هاتێ دوو پێرە دادخن پشتی گۆمایی ئەوێ دومینن یعنی گاوایەکێ بداوی دکن ما هەر سێ گاوێ خوا بداوی کردن و جار کە دیژی ئەمێ هەمان گاوا دووبارەکن تشتێک نایە گوهرت دیسە ئێکس دام کۆمی ئێکس لەسەر ئێکس کۆمی یەکێ پێک هاتە یەکەم لەسەر پێک هاتە یەکەم پارڤەکردن ئێکس دام لەسەر ئێکس چه ئەنجامە ئێکس دام پارڤەی ئێکس ئەف پێک هاتە لەسەر vê pêk hateyê ma x hêziyek ne encama wê x hêziyeka û pozîtîva em ê pozîtîv x nivîsênin piştî parvekirinê hevdan nihakê me ên hevdanê lê bi her du pêk hateya re megun x hevdanî x bi x dam pozîtîv hevdanî pozîtîv ji xwe pozîtîva x hevdanî yekê bi x û pozîtîv x me xêza derxistinê dovra me got em ê xina komkirin bi hevdijara yani her pêk hate ji vanê wê hêmaya wê ê guhertin ev negatîv x dam ji bedêla pozîtîv x dam be û ev negatîv x ji bedêla x be li vê derê x dam kêm kirin x dam bûçe bi hev re du pêk hatê hevdijin komkirina we sifra û x û negatîv x ew jî du pêk hatê hevdijin encama wanê jî bi hev re dişin dibine sifir li vê derê mayî jî bû sifir û بداوی بۆ پارڤەکردنا me ئەنجام چییە؟ x دام کۆمی x ئەم li vir dinivîsînin ئەنجامە منها ên parvekirina x kap komî dido x dam komî x li ser x komî yekê ئەنجامە parvekirina wê çi dama x dam komî x ev parvekirina pir pêk hateyekê li ser du pêk hateyekê bi rêvaza parvekirina dirêj sê gavin piştî rêzkirinê parvekirin û hevdan û derxistin ji bo her pêk hata ji wanê vê derê em ê ên mînak kedî jî ji bo xweşik me re zelal bê mînak kedî mînaka duan li cem me hebe x kap kêmî dido x komî yekê li ser x kêmî yekê yeksanî çi ev jî em ê parve bikin bi rêbaza dirêj em ê ên ji bo got em pir pêk hateya xwe li ser du pêk hateyê parve bikin em ê ên tişeyê parvekirinê çêkin ev xêzeke stûnî yeka asûyî hejma pir pêk hateya parvebûyî em ê nivîsînin li cem me çi ye pir pêk hata x kava û birêz kirin x kap hêza herî mezin ji nas re du bira hêza biçûktir negatîv dido x li gor valahî dimîne ji hêza kêm re negatîv dido x ev nake hêza wê yeka û ev kava di navbera kab û yekê de hêzeke kêm nîne li vê derê çi kêma dam di navbera yek û siya de dam heye divê em cihê wê jê re vala bihêlin xem nake hêjayê li vir valahî ji bo pêk hateya guhêza wê dam bê îda em ê ên pêk hateya hêza wê biçûktir ji xwe hêza biçûktir yek e em ê negatîv dido x hêziyek nivîsînin û pozîtîv yek pêk hateya neguhêr ya gunnas tê de hêza wî sifir du bira hejmara parvekir pêk hateya pir pêk hateya parvekir yan du pêk hateya li cem me x kêmî duwa yekê ye ew jî rêzkirî hêziyek du bira ya neguhêr û li vê derê xêz ji bo encam em ê ên parvekirinê bîcem pêk hata yekem li ser pêk hata yekem ji bo parvekirinê x kap li ser x li vê derê li alîkî pêk hata yekem li ser pêk hata yekem encama wê çi yek li ser yekê bi yekê
x هێز سێ لەسەر x هێز یەک دمێنێ x هێز دو x دام ئەمێ ئەنجامێدا نوویسێنن ئەv x دام دوورە هەفدان بە هەردوو پێک هاتە یارە x دام هەفدانی x بچیە یەک هەفدانی یەکێ بەکێ و x دام هەفدانی x هێزێوا کۆمی هەفتوو دبن x کاب گۆر هەمان هێز لبن هەف پێک هاتەیە هەمان هێز لبن هەف x دام هەفدانی نگەتیڤ یەک پۆزیتیڤ هەفدانی نگەتیڤ نگەتیڤ ئەv ژیش dibin cihêwê vala de negatif yek û x dam dimêne weke xwe ev negatif x dam dewra piştî parvekirinê û hevdanê derxistin ji bo derxistinê em ê xina kom kirin bi hevdijra em ê vê ravê kina hevdija wê yanî her pêkhateyek em ê guherênin mê hevdanî negatif bikin ji bo hêmaya wê biguherênin û bikine komkirin pozitif hevdanî negatif negatif em ê vê jî guherênin hevdana wê bi negatif re wê vegerî pozitif û dûvira komkirin weka em zanin x kap û negatif x kap du pêkhateyê hevdijin encama wa çi ye sifro li vê derê pêkhateya weka wê nîne wê weke xwe dakeve li gor hêmaya nûha ji ber goma komî hevdij kir ev pozitif x dam wê dakeve û pêkhateyê dî jî em ê wa daxin piştî ev mayîma em ê pêkhateyê dî daxin negatif di do x ya jê biçûktir dîsa rêzgiriya û komî yekê dîsa em ê vegerin vêja gavê xwe dubare bikin pêkhata yekem li ser pêkhata yekem x dam li ser x yek li ser yekê bi yekê û x dam li ser x bi x em ê pozitif x di encamê de nivîsênin ev komî x ji bo gomherna pêkhateya dî pozitif divêm binivîsênin ne weke destpêkê x hevdanî x bi x dam x hevdanî negatif yekê pozitif negatif de negatif û x hevdanî yekê weke xwe dimîne li vê derê em ê xêza derxistinê kişênin û derxistin mê xina komkirin bi hevdij de hevdij yanî em hêmayê wa biguherênin pozitif x dam wê ceme bibe negatif x dam û negatif x wê ceme bibe pozitif x û komkirin pêkhateyê heman hêz li bin hev û komkirin x û negatif x dam bi hevdû re hevdijin sifir negatif di do x û pozitif x ya mezin kêmî ya biçûk do kêmî yekê bi yekê û negatif weke di dû e x mê nivîsênin komî yekê mê daxin weke wê dîsa em ê engavê xwe dubare bikin parvekirin negatif x ya yekê li ser ya yekê li ser x negatif ser pozitif negativa û x li ser x bi yekê ya em ê wê yekê jê pêvenîne divê em binivîsênin encam negatif yeka parvekirina negatif x li ser x negatif yek hevdanî x negatif x negatif hevdanî pozitif negatif û hevdanî x wê weke xwe dakeve di hevdanî de negatif yek hevdanî negatif yekê negatif negatif da pozitif û yek hevdanî yekê bi yekê xêza derxistinê û ji bo em derxistinê çêkin em ê kina hevdij negatif x hevdija wê pozitif x a em ê guherênin hêmaya wê û negatif yek hevdija wê pozitif yek bihûrênin pozitif yek hevdija wê negatif yeka û min hakê komkirinê çêkin negatif x û pozitif x pêkhateyê weke hevin me got ev herdem jî pêkhateya yekem divê sifir û pozitif yek û negatif yek ew jî encama wa sifra û li vê derê parvekirin bi dawî divê mayî dimêne sifir û her kes dighe heqê xwe li vê derê x kap komî x kêmî yekê encama parvekirina x kap kêmî di do x komî yekê li ser x kêmî yekê ye em ê nivîsênin encama xwe parvekirina vê pir pêkhateyê li ser x kêmî yekê weke hakê me encam derxist x dama komî x kêmî yekê ev encama parvekirina pir pêkhateyekê li ser du pêkhateyekê halo têb destxistin piştî parvekirina dirêj ji bo
پر پێک هاتە لەسەر دوو پێک هاتێ ئەم دگەنە داویە vê mijarê dimînê li cima hîndarî piştî parvekirinê em ê êna hîndariyê me parvekirin destpêkê pêk hata li ser pêk hate bir dûvira rewşeke dî pir pêk hata li ser pêk hateyekê li gor got her pêk hata ji wa pir pêk hateya li halê xwe tê parvekirin û dûvira rêbaza parvekirina dirêj pir pêk hata li ser du pêk hate jî me bir nihakê me ên hîndariya xwe çareser bikin. Hîndariya me pirsayekê dibe em rahînanên li jêr belav bikin û bi awayê herî sada binivîsînin belav bikin yanî hevdanê belav bikin li ser komkirinê yan vekirina kevana yan encama hevdanê ev hemû pirs wateyekin ev pirs hemû halo ême gotin wateyekin dibe vekin û sada bikin di do x komî yekê hevdanî x kêmî pênca pêkhatayekê hevdanî pêkhatayekê di do hevdanî yekê bi duwa û x hevdanî x x dam dûbira em rasta rast di do x hevdanî negatîv pênc negatîv pênc hevdanî duwa bi negatîv deh û x weke wê nivîsînin ev pêkhatayekem çû pozîtîv yek hevdanî x pozîtîv x pêkhata duyem ya duyem re negatîv pênc hevdanî pozîtîv yekê negatîv pênc li vê derê lê sade nebûye di pêkhateyê weke hevdû li cema têne bi destxistin do x dam weke xwe ye pêkhatê weke wê nînin lê ev herdûyê navê weke hevdûna negatîv deh û pozîtîv yek negatîv û ya mezin kêmî ya biçûk neh x em ê weke wê nivîsînin û kêmî pênca ev encama vê hevdanê sade kirî li vê derê di do y komî yek li ser çara dama wê dama komkirina du pêkhateya ji xwe çi ye evnekê wek heviya damî ya navdar e dama yekim dama yekim dama di do y dama pêkhata yekim dama di duwa çar û dama y dama di cara ya yekê hevdanî ya di duwa pozîtîva weke ya navê ya yekê hevdanî ya di duwa di do y hevdanî yek ser çara ya di duwa di cara di do y hevdanî yek ser çara ev hevdanî di du û dama duyem komî dama yek li ser çar em ê bigaveke dîvanekê encama wan bînin çar y dam li vê derê di do hevdanî duwa çar hevdanî yekê çar li ser çara bi yekê y weke xwe pozîtîv y man cema dama yek li ser çara dama yekê yeka û dama çara şazdeha ev encama wê jî kurtasî li vê derê çar hevdanî vê wek heviya damî çar em ê kevanekê dihêlin û mê destpêkê li gor ewlewiya karanîna hevdanê û ya kevana em ê pêşî kevanê vekin dûvira hevdanî çara bikin destpêkê hêz di do x dama di do x çar x dama û di cara komî weke ya navê di cara ya yekê hevdanî ya duwa di cara ya yekê di do x-a hevdanî ya duwa nava kevana dibin hevdanî duwa komî herdem pozîtîva evnê dama ya duwa dama duwa çiqasa çara û mê kevan girin yeksanî li vê derê çar ev di do hevdanî duwa çar hevdanî duwa heşt ev encama we heşta bi x ra heşt x û mê vî kevanî hevdanî çara bikin nihakê li vê derê mê çar jî hevdanî vê raveya bîrkarî bikin her yek ji halê wî çar hevdanî çara bi şazdeh û x dam weke xwe çar hevdanî heşt x çar hevdanî heşta sih û di do û x weke xwe çar hevdanî çara şazdeh komî şazdeha ev encama wê jî sade kirî kariya me bi dawî divê pirsên mane ji bo we ne karê malê û em spasiya we dikin ser temaşekirinê xatirê